Karbi Autonomous Council pen district level ingding trokia prahini Teachers Day katalon po. Dipu DAV Higher Secondary School along Dun Kanangbong Than Bangarani Talondu. Badong arat badong pen ronghang rongbong adak thengpi towar ke panajai mekede. Pinya birta long pen kado kawe phantame kardom na pazrek long. Tangte pinya birta arjuik tha. GT ni 5 arani Karbi Autonomous Council pen patar pipongsi district level ingdeng trokya prahini Teachers Day mesen pen langkung habe Memorial Town Holalong katalon pona birta nangli. GT ni 5 arani lake Dr. Sarvapali Radhakrishnan amhang ke thek arni. Alang like prominent philosopher, scholar ke Chengsi India Vice President. Lapan second President of India. Lasong si pini arni alang ni phan chima tha thujia phan India Dead angkang Teachers Day pu bangswarni talon pon. Dipu alongta Karbi Autonomous Council pen patre pipon amayalong MLA Bdiasin Ingleng EM Richard Togbi in charge Education Department EM atum MAC atum Board Chairman atum lapen pinnang an than bang atum chetong dosi mai RDPD. Bangswa Maya Long Kidam Tang Ganotsa Bahot 170 School Performance A+ ke mesin atma phan kar cho aja mek depo. Lapen retired teachers atma phanta archo pontu. Nonaprang quality education aputha klang so se ke mesin ji aphan chathan pontu. Bangswa Mai Bangkre sia bangpua phan education block adjournment ke pek padapo. Halapu Special Investigation Unit Mate SIU non malam kahurisai alam sedame prabjing pen junpo. Bangswa lam matha ona nilupusi Karbi arada phan EM Richard Togbi ning pathepo. Ini laku kabialong itu chief guest Dr. Tuliram Rohang Kasihang no nasami alali from Mahira ke doko jadi itu support pensani itu no aku Bdiasin Ingleng di alam chief guest sabi itu nasi ini pinangan alam tinggi parti kon teacher satu apa alam ke itu bukan alam tu pernah jadi sini tu education akin sabi program kon alam ke pinangan itu chief guest kan lalu apa Teachers Day ka celebrate lagi overall India nanti nak cium itu Vice President apa President masih alangli kamat apa ni job kita respect ni job teachers itu fantang banking ini kamat apa ni Teachers Day celebration day lah ini itu melong A+ school itu akan sami itu felicitation na program di po nung ikapazir po sa encouragement education na namin ito paprang tiglo po fangalis improvement progress na gulo paprang mo ito sa patikilo paprang po kasi tugilamtang sa siya result 0% na school sa ito 10% lang long yung school 80% yung 95% kang hamne school sa meet 100% sa meet patam kado ko we kachipadu teachers tu pene chipadu di lahay pene josi team ay sa ditong tangkat pene josi to missions na no tani kapachilar konting reformation ki man tiki pa ako CM sir kamatha vision a mission 2025 of kamatha to join si non head jong sa me 11 block Education Chairman appointment dia tu aku pilih lah tu masa ni aku so Teachers Day ni aku pemanggu. Lah 11 blocks Chairman tunduan sami lumbajong penceng block nilim penceng block so ceng dua block sami dengan block mau tu metang block visit po Southern School visit sami lah tu po school along infrastructure problem primary do lah tu entong po
La blok long maselang tung do po halaga si visit po kape blok mission coordinator. Watung pen sami at tinggi cekat po blok long dama dam din ma CRCC tu ma duty cikle ma cekat ni ma school teacher tu por teng dama dam din ma jong si tung blok mission blok division block chairman atau si nili fund report lang po nili siya ko itong kaching ho CM Dr. Tulira report report itu laki education system anak tu si itong chairman ke picture kasi kosong si paprang ko teknika lah kasi sini ngarong no pini teachers day celebrate no apa NSC meeting police kami ngecetong din dan itu celebrate long langsung datang si hamre na long kami chief guest ke itu IML Rupsing Terong long guest of honor ke itu kuni tham suceng IMC amat langsung datang si kena itu mayam ajang ke rina terapi pen tinggal probat taruh ke hamre si pini langsung teachers day celebration dulu si Ningarong. Sir, la penila no. Along ci kita SIU tu tak ada, itu kempon bom. Pan bang lang sir. For technical problem tu, support si HSO itu, for enak kok. Job dis, masalah. Kamata nahi lam ibu sir. Masalah, kana masalah. Job dis, June po. Thank you sir. Karbi ang longarong supi Dipu DAV Higher Secondary School along ta pini thanbang arani talontun. O sumarang bong citi ni pai po arani thanbang arani katalon kenang soda puthak pajermi damrenti. Karbi ang longarong supi Dipu halong kedo DAV Higher Secondary School au sumar ang bong pini lunkang lam kejai lapen pong sikiwut pen thanbang arani talontun. Laswa Parman Principal Chandra Singh Senar pen cake in Thanpon. Alang ni Thanbang arani katalon kenang sot alam jil osomara phan than paji. Bharat Ratna Sarbapali Radha Krishna alang ni inut ahok athanbang ko. Lang pangching akul lapen date pi abarim a president barim. Sarbapali Radha Krishna jongjung amham ke thek arani katalon pente kadau kavya thanbang aphan kapanong pen Thanbang arani kenang sot alam si api lakso arani bablang pon. Aningkan mga sontho si pining lethota badong ahawar arat cilang pet pen minikur pen badong arong kacilingat tawar ke pan lapen tawar kapik lamasai kedeng padepong. Bangsua tawar hamren pen badong ahawar kapale jia phan kengpi. Lapen ajak thihe ka joine ar niwangta pharo armu chele lapen gari motoran ta bangsua toar pensi ka chele bonta barla chala pora hutke akele inghan ki ong lapen kanglit pika jok ka cheleng japhan pinnang anak kisungdo laswa jok pinisita me badong local committee me pu godson terang pen japonsi hawarara tum thurpak pen towar kapang thei lapen kewak nai nai adimalong an harlong ke thokasai ki klem podok Bangso kilometer sibak doji ke helo atwar mesen 1 kilong Japan abatai batai Karbi Anglong Autonomous Council kacari akithe kidinga tumaphan chuning ridun piklo bon ta kichu nang thek abelang pusi hawar arara tompen ningji Bangso tawar ke laga deng pi tawar pulo ha prang hut pen an akisar ni kuku pen anta la akrong tin atawar ka naga citi tarik po tarik truk lasan ke ankan wang klempon bom lo. Tang te la hoi ta pipleng nang kok dasi lahai gari motor cross virus atau lahai khoros ko nang tum kuson lo klem te. Lahai nilitum cross la harlong ke roidam hajat gari yang tu kithaya phan cross hayat ke la mithang cirung cirek pensi cupi dorbon klempon bom lo. Ante nang aning kanwang ta la sotowar kimimi la protect lo nang litum la local embassy bai em atum aphan nang tum tuhang dun depin lang ma ke hang dun mom lo ma la tawar bah ke nilitum aning kanwang mate alenge thege wang aling sta alu sta pidun bom lo la pen hang ta hangan bom lo sta nonamat ke long lelang
masih la aprang hut ke kuno pak pen pancot po la legbuk legwor la hai ta selam lelo la pu pancot ekeng pen pancot si siglo non hut gari motor kisukyun chipon kedam ke wang misen ye phansi non ke la harlong ke thap la pen legbuk legbor ka pe pleng la hai kam an sta klem ponang koklo sentari si don pharu sira don inquire ka thomarat akrong tin atwar alat stamene tim chula dang kok la si litum don aphai chi bag lo la pen si litum la hamren jirlu phirlu wuku mate kisu kyun kaduk awe kedam kirang kisung joinis ben si ni tum la pu hamren nang kisu atwar sarkar hantame chohang bomlos debang nang rap ji mane seta non nang rap re kustane tum ke jirlu phirlu kisu kyun ira dorkar sot basi ni tum pini chingrum pensi tata mobile home ni tu rabit ke thog ya phan non ta trak pen horlong thapam bom lo la so to war bang ke akiding bang ke kilometer isi so se che 1.5 kilometer bang kom che la pen la so to war dorkar pu bang ke la ke nil tum chirlo phirlo kiso kyun e pen dang lok la pen hithi borwa dunita la ke shortcut mote thi he katwar lo nil tum ke dam je phan la ke pin po rong lo dak se su cheng mate roharong bong pulo so roharong bong ben la dak badong ta dak pmg spai arut dulo ta so dak la nang le tong the ko bang si nil tum bang kisung i la pen katorai la si pini sar bang kret shok chelang pe la pen nil tum party le hain lehin chipu be pin pen tum kisung rong kisung chuchini la pen tim kar beng long tum hata nilin pen chun ring tung lo la pen ake hai pi dak amreng long local mdc ake hai pi sang pirina terang pi baido phanta kaching hon pen chuning ri lo la si dak arong ke ki claim ta strong kapi hai ta strong jada partly nang rul ta tum ke strong la si ka strong adim le nang lang le putel tum ke kosong chi ke claim long la mate GT ni 5 player ni ada por phai ke pra atiti ma por malom la khain ko raket thom bukazan MSc constituency ke parlo bukazan college along nona kimi SS first year lapen first semester ke charli ari soi janga tumang bong social fresher meet ame ke padupo Jaime kateng social freshers meet college ari soi janga tum lang mi sen pen kilun ke kan pak lang pondet pen mai pang chengpo Social Freshers Meet kapaman panalong aluhi sar pamahan pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi, Bukazan Education Block Chairman Sir Dilibe, Bukazan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti, Karbi Film Society pen Rajiv Kro, Mahendro Teron pen Danglok Pinang An Man Kedo Kete Kedingatong Chetong Dunsi, May RDPD. Bukazan College Principal Sanjay Kumar Singh pen kaningje ponatengke Bukazan College along ta pinning ke loke charli ari soi jangatum nangbat wasongsi jethek ponong Bonta isyak kisunga bangke college additional classroom building nangnan Lapen Education Department atuman parta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi penta Prabjin pen langpon popusi ningjepo Bukazan pen Bisnu lecture report kat news. Long elephant GPS से सामने हंग लो ना पेन dak ni rong lo dak college song so college ke when college when feesame student doping no the 800 to say freshers do lasi itumolong on head jong Dr. Numol Mumin sami pinangan jumisen encouragement alam ke student at one kandika apen non du ke dak examination center ta long lo apen itum ningarong bangke dak as college pen bahini sami gold medal TDC ke hut tuju Assam University long ke long dun ahai ke si bahag ni nilong do education board Bukazan chairman no Sir Dilibe asi putakak new pensi dak itum freshers bipon nong apen in advance teachers tuman pasami nili happy teachers day labang so college nang lihin kan kita kenang lagi atum kenang sot ke additional classroom nang hangdo apen additional classroom apan tum dori po dak commerce kimi kang pudo
tuning ke pining bang pokebet pining next bang ke grant po 100 student apa grant po so kan non isi bahag me bang Assam University long tami Dr. Nungol Momin ke member pada mandun new education policy ke now itu the chini lo quality budan de ka maintain ifan itun ka body la pen Dr. Tuliram roha CM nakiman pen pinangan kematha dun imuchi dam ajok nilifan atu yang kidem la pike itu ma target abang ke 2025 mission 2025 apa sih target je education quality ki bati pan si bori bolo tapen bori si itu HSLC result ami mission nun duan ke ekonong lo ningkan ni siang bo pesami itu bachelor pon ke ekonong lo aprang ke 45%, 43% langsung sih teknologi even HSLC kami non ke itu mission result ke important lagi quality education lo itu mar sailu kesini ning ke pono la so pena jok si non all 11 blocks kami education board chairman ki pilo so reformation apa kemat so for newly admitted students. This year we have total 893 freshers, newly admitted students. The breakup is 100 from 4-year undergraduate course Commerce, 352 from 4-year undergraduate course Arts, 360 from Higher Secondary Arts, 81, 82 like that from Higher Secondary Commerce. Along with our fresher social, we all had also felicitated 2 of our gold medalists from Assam University, Silchar. One is Dipti Das, who ranked first, achieved gold medal in entire Assam University in Sociology department. Another one is Jubi Begum, who also ranked first in entire Assam University in TDC examinations from Education department. And we are very happy that our Honorable Deputy Speaker, Dr. Numan Momin, our Honorable Education EM, Mr. Richard Karbi, our Honorable Executive Member, Mr. Mukul Mandal, along with actor Rajiv Pro, were along with the principals, headmasters, nearby school and colleges. Dingi picture sahin pen puthot ka bonda pontu karbilun kan arjan album kimi mantune pu alunjir harchi ke nep mate mohor ke nep patang pongsi pini chiti ni phai truck arni kang sam por phai truck apor kang pu ponja birta kat news asai malong birta nangle mantune pu alunjir lake project alun kan arjan ke kan puthot dingi picture sahin pensi selang ponpen pini chiti ni phai tharok arni kang sam por phai truck apor pen Dingi Pictures YouTube channel along nang itu hekpon long ik. Song si ceparjan bangpu songsar bangrung ceparjan bangpu urmila perampi lapen lukiram inghi lapen roslin ingtipi. Anparata hebebi dance crew satum pensi ke kan hekpon long ik. Producer Elvin Sonbe Lunsepo Bismo Hanse lapen Maninka Kropi. Music Ron Rongpi Henberry Studio. Director Story Concept Sir Tokpi, Songsar Bongrung, Choreographer Song Bongrung, DOP and Editor Sarmon Terang, Area View Rakesh Killing, Assistant Cinematographer Dilip Terang, Makeup Artist Rupjili Terang Pi Atompesi Selang Ponik. Lasi kilang nongji apa nalitum dingi pictures YouTube channel along kumi damra subscribe dam iknon pesi production Elvinson Biahin Pen Pachinipo. Tangten nam dalam sopora pan birta mo ingtonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই।
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch water. Dihena mopit puthot birta long wang thuik long. Penini phai pho arni kangsang por phai pria por malom phuloni Congress along claim bang phatom pen pherang ke amai ke phaponang koke dak phuloni constituency along Congress committee atom ke japon ning kangsam se chepaklang po. Athe kedam tangarni phuloni along Congress asong ke claim kedam mepik sanjip teron ke jahut ke. Bonta non men ke jabang nanglar prodamat phuloni Congress along 90% atom ke ning ingsam dunde. Ate dorsing singnar alangli aning hangaling si claim po. Lapendra raphan japo thekte non hejong MP election ta nanglepo bonta dak phulonia longke non puta raphan mai ke phapon jalam ta awilang lasilason akeja bang phuke nangnelo lasiputhot sanjip teron aphansi ladak phulonia long pangni pon thunang Kardom anang litum la perang ke butung dak ini litum malong nang jetong polisi kurang tu asini litum pini dak perang ke amai phanang kok mate media bitung jetong anda me phanang kok lam ke bang lapuan lo nilitum koloni kongres hoi pen nili VP vice president la perang ke amai ke phanang kok lam ke bang lapuan lo nilitum koloni long jitu non leadership itu nang keja nang jali na bang nilitum ining kang samsia joini nilitum pini stame la nilitum hoi nili vice president ahin pen stame nilitum pherang ke mai kang nia thegi la pono ini kang samsia tim ke la pulo je wana bosor dene kwana ningkan pene nilitum phuluni mondol committee sengdet pen nilitum non executive mondol hangi pilang phulunia long nilitum polling session 28 do anta nil tum full pleasure nota committee seng sepin masalah ma putaksi thethini ningjel tung bang hepini pherangke amai phanangkok ma ini nang tum fuluni mondo hoi pen lai chiwa chi sa pin la si solama thake ni kang samsi do koklo jitu non la non fuluni along congress hoi nang ki khibom bang dorsing singnar sinang khibom lo kisuman alidar athe udam pulote sonjit teron ajat no dake apodin mesi dake ki khitang phuluni constituency ke phuluni ara na credit do mati sonjit teron bhan ke ta sonjit teron mani kang sam kaningi dun kang tumba kaningi nang ko kathe bang kala lo kedam tang palone ni tum ke claim kedam palone sonjit teron nitito palone tum ke claim kedam mepik sitame angbong la kedam tang MEC abang sodor singnar nangga cijok lo kunat pena cijok lo la so jone pen masi pilihan ni bang difang der pen jone masi yuta non punon benta ni tum yut koi benta me jakong mo ke perang dekte der e perang dekte der bang ke alang li pojona muni la ke tuteli masi ni tumang condemn li yut pen bang ke la ke tuteli masi pojona muni aposi ni tumang condemn lo alang li long bang ke la do la soni tito bang ke ni tum yut hoi ke ni tum claim ke lage yut hoi ben siningelo
la si kibang dilang apor bang ke alang lijong si sona ani ti to claim ni mang ke lake totally mas ipil la si tumang ke non jong dam lo yud hoi ben jong dam lo ni tumang ke totally sonjit tironang po sonjit tirong ni ti to pulo ti tunglan so se si claim di la pen akulan so se si puluni arat kan ma atokan no ke nang thur jabi la pen support do lake pura confidence lo lage ni tum yud hoi ben si lage jong dak lo lage claim that peneli youth congress president montol youth president nang mando tani la sona kisung ke boy kaching kha ming kha ma chosal morsa la hai thekong le la pen that pen api youth congress president man that pen api nili VDC chairman nang man la nang man that pe tani tung fulni constituency ke claim kang sam ke dam kang sam la son chi che theklong la pen that pen api sita me ni district congress no secretary ta man don la policy suguta fulni constituency ke claim ke dam youth congress punoi mondol congress punoi Mondal Mohira Congress puno Sevadol puno pen APCC tin APCC a president gote anta declaim ke dam podan misen siteme angbong kopi tong hodak pen kichok che ajoni pen dak tiket in munit phan manghume me la somunit iti si congress pen do alang che pharlo BJP dunji pe la somunit men ke banang che pharlo pan kulni lo ikup nang sumba kulni han pamang huprong lo kulni ko an ma congress abutung opan ke difang et lo sila sona leadership abang ke dak kulni constituency dorsing singnar pupu abang phuke rat tu maning ke kroy bang ke 100% long panalang pan 10% si rat tu man dokchak la so joni si non bang ke leadership dukok lo isi ang long lo ke tiki jon si dunai pulo non bang ke tiki joni dukor our size system si dukok lo non ke nili ki pudai me bang ke dak ese puruni constituency a leadership ni PCC a president atum phan ki puwala mabe open MCC a phan a president phan ki puida mabe MCC a president ke claim tu maning ha sita dorsing rong ha khampe tipi rong ha dorsing singnar open achu nitum claim selection a prang tame nitum meeting padoji pulo MCC a president manda pulo a secretary panda pulo sita la tungre meeting padu nang kusi pulo sita me dak in charge nang etang abrang dorsing singnar abang meeting bi nang ni pisi alang ngakik masih la tung MCC tung ke thanga du sabe kenon ke dam anta MCC a president a secretary thanga du sabe mohila tung ke thanga du sabe matro ados ke diu bangke dorsing singnar bang si lali kelan ke claim mesena dum pelan ki kam ki hati la sirat tung ke claim ke dam suntu asila so leadership bangke pini penang thanu la so leadership bangke ni tung puruni bangke avoid lo musi niling kan jong dam dam ni Hamren constituency ke parlo thermit langso LP school along KSA Hamren head branch pen pater pipongsi bini than bang arani la pen lokachalia puthak chirok toka me paman pom Thare Timothy Rongpi Meipu KSA Hamren head branch pen ajok me chipahim pupongsi me along Probin Timu KSA Tiripia me aluhia mana peng pen chetong me along KSA Hamren regional committee Meipu Babul Tokbi Lapen Chunbang Prasanto Independang Lok Ongdung KSA Klembang Pratun Chetongdu Mea Long Thanbang Arani Katalon Akinang Sot Lapen Kachali Akrong Along Thanbang Osoma Lapen Apia Pratun Kachirap Ling Kedopensi Kechali Anat Paprang Dun Unji Pualang Thipen Kachethan Kachimung Patapan Mea Long Ongdung Kachali Osomar Apea Tum Chetongdu Si KSA Pen Chirok Tokame Kapedwalong RDPdu medium long pen nilitum kang ping long ke than bang atum alam phan happy Saturday wis lo lasi daok hamren homosti under dak thermit langso mate thermit langso LP school long nitum labangso apor pai ton pen teachers day alogot nitum dak awareness program tabidun da lo hoglam lo dak parents unda bang athema mathame labangso pe long koson quality education do po Hamren pen kahilo dak 12-13 kilometers ase pa jengkha pen pute hilo pigan lo lasi nitum mat halo la pen ko isi bang lo west Karbi long total constituency do 9 do so 9 constituency long pen ka backward nai education in plote Hamren homosi tai long lo aso ko mat hapen non ke themi uwe non kapore mi uwe tuman koson si tum angkur kapathirun pen arong pa meseni ba gama thasi ni tum la tim kese mate la ni tum Hamren head branch pen
organize pon lo lapin ladak pini organize mat pini koi pugali nitum la sonak thak along there are lok la do lang non sonak thak pilang so baida pen chenglok pu anda nitum kapali adi pansi bori pini arnisi pukala just the beginning cooperation bang ke paan ma cooperation gitu ning cooperation nave la jok la chini inglong rat tum anta tuman mang chini atlo athema kedu kelak pana joine teacher tuman paan si cooperation pinning ma parents unda pidunde la so joine si long thu cái thom bo sana thak long thu cái thom bang long thu cái thom ave da son lo la so joine si student dum same abha student dum ke nang dunde det hem padukok sunda ongore lo tema la so cooperation ka vedal joni lo lack of la tumang bong kacing ki thana vedal joni si la bang so problem bang na ras long lo rong hong rang bong pen bang po up to ha jeng khale thor bang paan si ba pass bang do la ka min road lo hamra no mosi check dak lo yitim lo so la so lige hotel la so li keng ba pass bang paan ma geduma ada ta find out nang tum chini po bang kep bang krep hoda duma ma la ka homosti the bi ati tem flak dak ali lo lagi pulo te mathano hamre no mosti sonsi ba pipeda education hin lasine autonomous council chari pon sia ma kai penna me tuning ripon lo la inglong ahawar kapuri lp school tu malong ana bangke asap important mang pining la pen la bang nang tu ma medium lo ma ko tuning ri lo sir richard tok bi education iya manza me tuning ri lo alangli kai tapu quality education la pen mission 2025 polangan ninge vera lam lo la pen ko alanga dreams lo lasi la mission dan tiba bidi pas successi prote la haya rada tumhan alangli same special team nang toy pen ko ppc dadak kapa pidunang kong mal hay ka sadi pan alang tame amuni nang toy pen sadi poneng pasinili tum hen penta tuning ridun lo Pinya birta bangke kang tonik long.